Yo, there's a boy. Nisha yule uragitamba kuria mwena wa TikTok na Facebook angi magikiuria hei gathemba agitigirite u ni kuringana na story iria cirakiendeleaga ati Karen Nyamu agituika wa kuhingirwo nyumba ni gukiaga ukiriha haria riu mauni maundu maragituika maingi wega turona ta Mimi akauga atiriri ati anti wa Matampos amefanya nini. Shantera akiuria kuwatetea nyinyi ni ngumu sana. Bogo akauga aki this is funny wakirubatiga wana mundu ungi aketo maiza akauga atiri andika hapo mtu mjinga huu mwaka akiuga no kwanza alitusaliti. Shiko akauga atiriri I thought watu wa kina Nyamu wamenunua ploti wamejenga. Joy Kim akauga atiriri amepeleka 10M wapi in this short time. Ni kiuria ingi makiuria kumana na ndereti rero ya video na gina mwisho twitike wa gushare. Moving on to other stories. Tukithi mohoro-ini ngetha gicofu oke JJ auctioneer ni maroneka kuria Ruda marethana na Nyamu kuratuika hena thiri wa nyumba wa 1.2 million. Ruo na Kenya maroria atiriri nyumba ici cia affordable house ndagehewe mwe tugwitwo muno tombe tuheo ngui yako gacie hutu torona kwina andu mambite ku auction indo ciake ngui yako gacie tugugaga teire cia kirei-ini ngui yako gakaringika kana kinengero munyamu uyu wa Soweto ari miaka mugwanja ndiko ndoro waku isi ruba ndakwicira kagira batha ciakire anti wa tampon anti wa matampon madubai mahadlika